Dobrodošli ljudi nazad u Nogometatore. Pozdrav. Danas ćemo se dotaknuti ponovo borbe za Europu. Pošto je neviđena borba za Europu trenutno u HNL-u, 5 klubova se bori za 3. i 4. poziciju. I dotaknut ćemo se koji ulazni, ali i izlazni transferi Dinama i Hajduka bi se mogli očekivati na ljeto i bez koga Dinamo i Hajduk zapravo mogu u sadašnjim ekipama, jel? Pa možemo početi. Da. Znači, borba je za Europu. Rijeka, Osijek, Istra, Varaždin, Slaven Belupo. S tim da Slaven Belupo treba obje pobjede, tako da je to malo vjerojatno. Rijeka ima 3 boda više iznad Varaždina i Istre i 2 boda više iznad Osijeka. Osijek logično ima 1 bod više iznad ostalih pratitelja. Sad možemo vidjeti zadnja kola koja imaju. Znači, Rijeka ima Dinamo doma, Osijek gosti. Osijek ima Šibenik gosti, Rijeka doma. Istra ima Lokomotiva gosti, Slaven doma. I Varaždin ima Gorica gosti, Lokomotiva doma. Sada, ovako, gledajući po meni, Rijeka ima daleko najjači raspored i najteži raspored gdje ti dolazi Dinamo i ideš u Osijeku. To jest ideš na Gradski vrt. A onako Istra mi ima najlakši raspored ovdje. Ti dolaziš nemotiviranoj Lokomotivi koja ne igra kvalitetan nogomet već jednom mjesec i po dana. Otprilike i zadnje kolo ti dolazi Slaven koji se isto nema za šta boriti. Ne mogu ići, vjerovatno igraju sad sa Hajdukom, ako tu i odigraju X ne mogu ići ni gore ni dole. Ništa je to, krenut ćemo sa Rijekom, njihovom utakmicom prvom sa Dinamom. Kao što smo bili pričali, bit će zanimljivo vidjeti Dinamo u rezervnom sastavu protiv svojih prijatelja. Tako da možda će Bišćan protiv svoje bivše ekipe izvest nešto manje jak, ajmo reći, Dinamo. Čak kažem, smatram da će Rijeka uzeti u sva 3 boda. Pa iskreno i ja isto mislim da bi Rijeka minimalno bod tu mogla uzeti njima. Mislim, prvenstveno znam da će biti komentari ako Dinamo izađe sa rezervnim sastavom, da je to puštanje, da je to ovo, da je to ono, ali ajmo biti realni. Dinamo nikom ništa ne duguje, znači Dinamo igra za sebe, zašto bi Dobro, znaš šta, jedino može biti Dinamo je dosta već, dobra, i bila je tu stanka, svjetsko prvenstvo i tu je i Petković igrao svjetsko prvenstvo i svega je toga nešto bilo i Dinamo je ranije krenio već u startu, imao i propred Makedonca, ali tako i sve. Pa se svega toga nakupilo od početka sezone, tako da, ali imaju da imaju izostanak tih igrača, imaju opravdani razlog, osvojili su prvenstvo. Da, pa to i kažem. Znači, ako hoće izaći... Da se još neko ozlijedi. Da, kao što je Jason Kidd uveo sa... Dončića da igra u nepotrebnoj utakmici, pa tako. se čovjek ozlijedio. Ako on hoće izaći sa juniorima, to je njegovo pravo. Znači, osvojili su naslov, za sebe ne igraju. Onda bi bilo razumljivo da su i protiv Osijeka izašli. Oni su izašli u full sastavu protiv Osijeka. A je, ali već si mogu vidjeti protiv Šibenika da je rotirao tu. Zamislim kakvi bi komentari bili da je Šibenik uspio osvojiti bod protiv Dinama na Maksimiru, kao Nejašmić ti Nevistić ti brani, a ne Livaković, igrati mali Rukavina je ušao zadnjih pol sata, Topić ti igra, znači to je već 2 juniora, kontaš. Da. Ali tako možeš ići u nedogled. Da, možemo sad to one teorije zavjere neke koje neki pričaju. Šta sam htio reći, iako Osijek Dinamo definitivno nije bio na razini protiv Osijeka u Gradskom vrtu, nisu igrali ono ko što znaju igrati. Vidjelo se to da su igrali s pol gasa, ajmo reći. A vidio da si ti osvojio naslov i da ti je već... to nemaš, mislim, šta juriš, ne juriš ništa, ne moraš gaziti ništa. Mislim, po meni je tipa, ako Dinamo izađe sa rezervnim sastavom protiv Rijeke, po meni je to gore za Rijeku nego da igraju s prvim sastavom. Jer ne treba se tebi Luka Ivanušec dokazivati protiv Rijeke. Treba ti se dokazivati Fran Topić, treba ti se dokazivati mali Bulat.
To često zna biti, vidjeli smo ne samo u nogometu, u bilo kojem sportu, da zna biti taj rezervni sastav koban za protivničku ekipu, jer baš iz tog razloga što su ti koji ne igraju željni dokazivanja. Naravno da će biti neki koji su iz prve ekipe, 2-3 igrača, ali opet, ne znam, teško mi je sad reći, možda će Dinamo stvarno izaći sa punim sastavom, ali definitivno ne jedna lagana utakmica za Rijeku. Tako da, pogotovo Rijeka tu mora ići na sve ili ništa, jer vjerujem da si ne želi ostaviti da je na dva boda je razlike, jel tako, Osijek. Ne želi se ostaviti da mu je zadnja utakmica. Iako koliko tu ključnu ulogu igra 3. i 4. mjesto, jedno pretkolo, jel tako? Ne igra. Znači, nema uloge nositelja u Europi, nema uloge... Ne, kad su nositelji po koeficijentima. Da, jedino je očuvanje tog mjesta za Europu. Da. Mislim, Rijeka teško da može ispast. Iako mogu ispast ako izgube obje utakmice, ako izgube, da, znači to. Ali u ovom pogledu treće, četvrto mjesto ne igra neku ulogu važnu za Europu. Tako da... To jest mogu čak ispasti sa pobjedom i remijem. Da. Ako ti Varaždin i Istra dobiju obje, znači oni imaju 6, a oni sa pobjedom... I Osijek te pobjedim, s porazom i remijem. Porazom i remijem, to si ti a oni ako odigraju X i izgube, znači da izgube Istra... od Osijeka. Da. Od Osijeka mora izgubiti, da se razumije. Ne, mogu i od Dinama. Ali ne mogu odigrati remi s Osijekom. Da, ali onda Osijek ne može... Varaždin, da, pričam. dobro, to je druga stvar, ali... Kažem, jedva čekam tu utakmicu, bit će to jedna odlična utakmica. Iako bi iskreno volio, neovisno sad o ovim pričama, volio bi da Dinamo izađe s tim mladima da vidimo kako bi to izgledalo. S obzirom na taj izostanak igrača, mislim, njih neko treba naslijediti izostanak. Pričamo sad da u slučaju da ode Petković, da ode Livaković, da ode Ivanušec i Šutalo. Znači, to su 4 ključna igrača uz ovoga Mišića. Tako da bi, po mom, da sam ja trener Dinama, pokušao staviti igrače sad ova 2 kola da im ko je dostojan donekle, možda neka zamjena za sve te igrače. Iako i to isto mi je stavljao. Mislim, Nevistić je dobar golman. Da se razumijemo, jer vidim isto dosta pogotovo navijača Dinama na Twitteru da zamjeraju Bišćanu što nije igrao sa više juniora protiv Šibenika. Čemu? Realno, ako oni tebi nisu bili tu 34 kola, ako ti nisu, ok, znači ok da ali ti ubaciš Baturinu. Ne bi si dopustio to, on je dobro što to napravi, ne bi si dopustio baš zato što se ekipe, nije fair prema nijednoj drugoj ekipi da ti igraš protiv bilo koje, protiv Gorice ili protiv Šibenika sa nekom B ekipom. Ne gledam uopće iz pozicije druge ekipe, to iz protivničke ekipe. Mislim, oni su si sami krivi što nisu prije izborili opstanak, ako ćeš tak gledati. Da, dobro, to svakako. Znači, to da ti ovisiš hoće Dinamo igrati sa rezervnim sastavom ili ne, sorry brate, ti si sam kriv za to. Znači, Dinamo je osigurao svoj naslov, Dinamo ako hoće izaći sa veteranima, može sa veteranima izaći. Ali gledam iz pozicije Dinama da meni nema logike da ti sada ubacuješ nekog juniora koji nije bio blizu prvog sastava. Znači, ne pričam sad o Topiću, o Rukavini i tak, nego, ne znam, neki mali iz juniora što igra cijelu sezonu za juniora i nije bio blizu prvog sastava, da ti sad njega ubacuješ u prvi sastav samo zato što su oni osigurali naslov. Pa valjda ćeš dati priliku ovome koji nije toliko igrao puno tu sezonu, ali cijelu sezonu sa prvim sastavom. Tipa Bulatu ćeš dati priliku, Nevistiću ćeš dati priliku. Da, oni koji ima iskustvo u prvoj ligi, to hoćeš reći. Da, i to isto mi je kad sam to gledao kao zašto ne igra mali Vrbančić iz juniora, a zašto bi igrao? Zašto bi na silu nekog guro da on igra? Znači, da samo zato da tebi igra kao junior. Znači, to mi nema logike sa razvijanjem i sa ničem. Pa pričali smo o tom da mladi igrači trebaju na kapaljku dobivati. Pogotovo ako im je prva sezona u HNL-u, nego da sad on dobije neku minutažu ili da kreće od početka, razumiješ? Da. Nije za njega dobro.
A s druge strane, to što kažeš da Bočka i ovi koji su manje igrali Bočka tipa Nevistić, ili su imali manju minutažu tokom sezone, ulazili po 20 minuta, oni bi trebali igrati. Pa tako je. I to je to. A i naravno ne treba ti da se sad pred kraj sezone Petković ili Ivanušec ili Šutal nekog ćeš prodati da se ozlijedi. To je isto. Pa evo, Realno gledajući. Da, Petković je bio na svjetskom prvenstvu kao i Livaković. Možda su i zaslužili odmor i Šutalo je bio u stvari. Dobro, Šutalo nije igrao, ali smatram da već ako su bili onaj dio odradili gdje ostali nisu bili prisutni, trebali bi odmoriti malo. Da, i zato ja sad gledam. Evo ti sad uzmeš primjer, i to sam i ja isto bio kriv, da sam prerano otpisao Šibenik iz borbe za ostanak. To jest, rekli smo da Gorica teško da će. S druge strane. Da, ali gledam sada unazad zadnjih 3-4 kola, sam rekao da Šibenik nema šanse jer sam gledao raspored gdje su imali Dinamo, Osijek i Hajduk. Da. Ok, protiv Dinamo si izgubio. Ali ajmo sad realno gledati. Znači oni imaju 24. finale kupa sa Hajdukom. Hajduk ako osvoji taj kup, zašto bi Leko za 3 dana ponovno koristio Livaju, Krovinovića, koji imaju cijelu sezonu problema sa ozljedama, dolazi Livaji, dolazi reprezentacija za koliko? 2 tjedna nakon toga. Zašto bi Livaja igrao tu nebitnu utakmicu? Za Hajduk nebitnu utakmicu, za Šibenik ne. I onda se tu opet mogu povlačiti ponovno ona pitanja kao Hajduk je pustio Šibeniku ako Šibenik slučajno njih pukne na Poljudu. Da. Ali čemu? Zašto bi on riskirao Zašto ozljedu? bi Hajduk pustio Šibeniku? Pa Šibenik je odigrao onakvu utakmicu, sjećamo se svi kad je na osnovu te utakmice i Dinamo postao prva Hrvatska prošle sezone. Ali to ti kažem. Jer zašto bi Leko forsirao Krovinovića koji ima problema sa koljenom? Zašto bi forsirao Livaju koji je odigrao svaku utakmicu, svaku minutu ove Ne, mislim da svjestan je on toga. Ne vjerujem da će on to tako forsirati na taj način. Njemu je sad ostale utakmice su mu nebitne. Mislim, samo mu je na pameti osvajanje kupa i ostalo mu je sve 3 utakmice, obje utakmice su mu beznačajne zapravo. Ali kao i Dinamo, znači nema potrebe. Sad oni i u tom smjeru idem. Ja vjerujem da su se oni već, pogotovo Dinamo, već sad Dinamo nema ni kup utakmicu, da su se već sigurno u klubu okrenuli novoj sezoni i pretkolima Lige prvaka i Europske lige. I naravno kupovini igrača i već sigurno gledaju ko će, šta će, kako će nadomjestiti. Dinamo ni sam vjerojatno još ne zna s obzirom ko će i otići. Puno je tu upitnika. Tako da, mene samo ja sam malo gledao Vupitnik. Kako se Slovenac zove? Vupitnik. Vupitnik. Možda zbog upitnik. Ne znam. Ok, sve to je izgleda u slovenskoj ligi za njega, ali ne znam koliko bi se on snašao. Ne znam. O nekom sad priča da on zamjena za Petkovića. To je malo onako... Ili sam to pričao na poslu, ali znači slovenska liga, Marko Tolić u slovenskoj ligi izgleda Ronaldinho. Brate mili, o čem priča? Ovaj dečko je zabio 20 golova. Mislim, ne kažem ja, može on biti dobar. Ali od tih 20 golova, pa 10 je bilo da bi golman u HNL-u to obranio. Sigurno. Ja mislim da bi on od tih 20 možda u HNL-u 6-7 zabio. Možda. I to one na metar od gola. 20 golova u slovenskoj ligi. Ali nije tu pitanje da li bi on zabio, nego kako obrana, protivnička obrana. To je ključ svega. Pa ne samo golman, nego i obrana. Kao stoperi. Postavljanje, tako. Sve. Tako da, uz dužno poštovanje prema slovenskoj ligi, ali kažem, smatram da nije ni blizu. Pa u toj slovenskoj ligi je Žorž igrao sa promilom i bio jedan od najboljih igrača tamo. Tako da mislim, dobro, treba nećemo to sad uzeti sa umanjivati nečiju važnost, ali smatram da nije, da, daj Bože da griješim, da je stvarno izvrstan. Nije reprezentativni uzorak. Pa ne to, nego nije ni to. Nije mu mjerilo ta slovenska liga, a druga stvar, ne znam on te kvalitete kao što je Petković. Vidjeli smo u par navrata. Ja mislim da... Brži je možda od Petkovića, ali sve ostalo... Ni blizu te kvalitete. Da.
Dobro, Nema ajmo taj mi vic u na- igri što ima Petković, taj na lažnjak i to sve. Tvoj Osijek. Moj Šta Osijek. očekuješ od zadnja 2 kola? Pa, iskreno ne znam šta da očekujem. Osijek, da se... Sad kad bi me neko pitao ovako, smatraš li da Osijek zaslužuje Europu, smatram da ne. Ne iz razloga što... Sjećam se dolaska Kristijana Lovrića, kad su ono najveći doček igrača ikad u povijesti nekog kluba. To jest Povijesti Osijeka. Povijesti Osijeka nekog kluba. Povijesti nekog kluba. Htio sam reći Osijeka, iko igrača da su nisu nikog tak dočekali. Sjećam se, idemo već sad od, ne znam, idućeg po prvi, kao ono, mislim da je kup bio u pitanju. Korak po korak idu, pa je Rijeka bila u pitanju. I da je dupla kruna, Dupla je bila kruna i to. najavljena. Znači, ti si s očekivanjima doveo, ja ne znam koliko je Bjelica doveo igrača, 10 sad Bubniću, možda sam malo rekao, on je cijelu rekonstrukciju, ako ćemo ići od početka, naravno puno više, ali Osijek je imao jednu ekipu poput Bartoleca, čovjeka koji je nastupio za reprezentaciju. Imao je, i ima još uvijek Lovrića, ima Caktaša, ima Mjereza, ima Nejašmića, pa i Žaper je reprezentativac, mladi reprezentativac Hrvatske, i Nejašmić. Znači, Osijek je imao ekipu koja je ono, po igračnom kadru bi rekao da će ući u Europu, čovječe, ono druga, treća ekipa lige. Da, ono... To je treća. Nakon Hajduka treća. Da. I onda otpustiš, to jest ode Bjelica, pa ti dođe, u stvari ne dođe, ostane Poms, pa ti dođe Borimir Perković i sad zadnji Stjepan Tomas. Znači 4 si trenera iz redo praktički, jel tako, od početka sezone. Gdje ova prva trojica, dobro, Borimir nije ni bio dugo trener, da se, ne znam, li to možemo uopće uzimati kao nešto kao neki podatak. Da, sa katastrofalnim skorom. Iako je imao utakmica koji su bili bolji, a izgubili su, poput Rijeke, Gorice i tako. To je prvog poluvremena protiv Gorice. Kažem, da se mene sad pita, kao navijač Osijeka nisu zaslužili ići uopće u Europu. Po meni je Poms svemu što, kad gledam malo, ko je imao neku kako bih rekao, konzistentnost u igre, znači da je igrao, ajmo reći, skoro cijelo, uvijek ti imaš oscilacija normalno i tu bude uspone i padova. Po meni je Poms svemu Varaždin. Meni najbolje i najljepše pokazao tih ekipa uz Istru. A Istra je sad u zadnje vrijeme malo pala što se tiče igre. Dobro, ali to isto možeš pripisati tome da ti Erceg nije igrao. Da ti Erceg nije igrao i vidi se to druga ekipa kad igra Erceg, iako u zadnju utakmicu je Gorica bila definitivno bolja drugo poluvreme. Dobro, ali isto tako u prvom poluvremenu možeš reći da je Istra trebala voditi 3-0. 3-0, da. Da je, minimalno. Da je Bakrar, da nije bio škrt i da je dodao na drugu i da je riješio, znači Istra je trebala voditi 3-0 i trebala je biti gotova utakmica. Točno to. Tu se trebala zatvoriti utakmica već, međutim nije, ali okej, aj na stranu i to s Goricom. Po meni su najviše zaslužili od ovih svih Varaždin i Istra. Lokomotiva jako proljetni dio sezone je razočarala. Imali su u uvodu 2-3 utakmice odlične i onda jednostavno neki objašnjivi, ne znam što se dogodilo i šta se događa kod njih. Onda imali situacija ne igra Kulenović, pa on je na klupi, dobro, to je vjerojatno pozicija trenera da se možda malo opustio pa ga je stavio na klupu. Ali sve u svemu, ono što, ako ćemo gledati nogometno, s nogometne strane, po igri, želji, borbenosti, svemu, definitivno Istra i Varaždin zaslužuju Europu. Pa meni je to čudno i za Slaven, gdje tebi, na primjer, Zekić najavljuje borbu za Europu, da će ići u borbu za Europu i onda igraju utakmicu protiv Lokomotive i utakmicu prije toga, gdje on u 80. minuti na 0-0 ili na 1-0, na 1-1 zatvara utakmicu i ne napada, a trebaju ti bodovi za Europu. A onda nemoj reći da ćeš imati borbu za Europu, reci, jer mislim zna se da svaki plasman u HNL-u donosi određeni broj bodova, određeni broj novaca. I više novaca ti logično donosi 6. mjesto nego 7.
Reci da ne želiš biti 7, da želiš biti 6 i da ti tih 50.000 eura puno znači za opstanak kluba. Ti s tim novcima realno za Slaven Belupa možeš dovesti jednog veznog igrača, jednog napadača koji će ti igrat. Dat mu plaću, barem plaću. Pa plaću, to sam Da. mislio. I Dobro, njima sad reci. 50.000 eura ništa ne znači realno, ako ćemo gledati sad po sadašnjem nekim standardu. Imamo ekipe koje se bore za opstanak pa su imali veće cifre koje su plaćali. Dobro, ali Razumiješ? viš da znači, ako on čuva tu 6. poziciju, a ne napada 3. ili 4. Dobro, to definitivno. Kažem... Jer dole ne može ići. Dolje ne može ići. Ispast, mislim. Da, ne, ali... ne znam, Slaven Belupo mi se ne sviđa iz jednog razloga. Super je to izgledalo jedan dio sezone. I Zekić je to stvarno doveo, krasno su igrali. Jedan čvrst nogomet. Gdje i pressing, gdje ti baš nisi imao puno prostora. Mislim da na početku sezone su sa Dinamom, ali tako? Dinamo ima većih problema malo sa Slaven Belupom. Proljetni dio sezone, ali tako? Sjećamo se te utakmice. I onda su počeli opet kao i Lokomotiva, ista stvar, ista slika, onako, toplo-hladno. Jedna utakmica fenomenalna na Poljudu i onda, za Lokomotivu govorim, i onda iduću izgubiš od, ne znam. U Gorici. Da, u Gorici. Ne znam, ne znam, ja sam mišljenja da Istra i Varaždin su zaslužili Europu. I ispred Osijeka, ne govorimo o Rijeci, Rijeku nećemo dirati, iako smo rekli po čemu je to Rijeka zaslužila Europu, to što su doveli 4 iz Dinamovca i onda kao... Po meni Rijeka je najmanje. Ali dobro, oni imaju pravo njih dovesti, to je njihov... Ne, imaju, okej. Naš, ali na osnovu prošle polusezone gdje su bio Italijani. Da, ali sad, na primjer, govori da Osijek nije zaslužio zbog druge loše. Znači, zbog lošeg proljetnog dijela. Razumijem. A Rijeka je zaslužila, a jesenski dio odigrala katastrofa i digla se samo zato što su zato što su doveli 4 igrača Dinama, to mi je van pameti, iskreno. Ali sad moje pitanje glasi, ok, možemo reći sad Rijeka se pravi pametna, Rijeka nije, ali po meni Rijeka je zaslužila. Rijeka je došla sa zadnjeg mjesta. Na 3. mjesto. Doveli su pravog trenera. Pričali smo i u prošlim emisijama tad još u zimu. Smo pričali kako i kog bi volio, ja mislim da sam ja rekao čak da ili imate neko Sergeja Kirovića bi volio biti na klupi Osijeka, iako on bio predmet rasprave oko Dinama, je to bila vijest. Ja sam rekao isto također da bi volio Samira Toplaka, jer mislim da njegova disciplina koju on donosi u igri i unosi u ekipu tu žar da oni se potpuno predani toj utakmici. Takav trener je trebao Osijeku, međutim oni su već automatski pogriješili kad su već, ako je Bjelica otišao samim time što su ostavili Rene Pomsa. Da te pitam. Po meni on nije, meni on, neovisno što je sad Sopić, da se nadovežem na Sopića, rekao da stranci, da imamo 50 boljih trenera, ali za mene, neovisno što je stranac, Poms nije bio kvalitetna zamjena, pa čak ni privremena za NK Osijek kao i Boromir Perković, ali nemaju taj kapacitet trenera da budu netko s autoritetom da vodi klub koji se želi boriti za prva 3 mjesta u HNL-u. To je moje mišljenje. Jer mi ne govorimo, nije isto biti trener Šibenika i imaš recimo perspektivu da ostaneš i da budeš negdje na sredini tablice, da budeš recimo 7, da je njima to neko sigurno mjesto, a da nisu ni, iako glupo je sad govori Šibenik igra finale kupa. A dobro, pa ali to možeš vidjeti, nije isto reći nešto igraču koji ti zarađuje 150.000 eura tjedno, mjesečno, ili igraču koji zarađuje 20. Izuzev toga, to je normalno, zato sam i rekao autoritet. Osijek treba trenera s obzirom na igrače kakvi igraju i profil igrača koji igraju, trebaju, kao što je rekao i Sergej Kirović, da se jednom prilikom više navrata zapravo i otjerao je Lovrića, tako, sa treninga. Znači, trebaju igrači koji će imati autoritet i koji će reći dosta, pa nisi ti važniji od drugih. I
jednostavno treneri koji će na prvom mjestu imati disciplinu. Ali ono što je Osijek imao u igri, a što je krasilo tu igru, je bila prvenstveno disciplina, ne ljepota, nego disciplina u igri. I čvrsta obrana. Osijek je, nemojmo zaboraviti, bio ekipa koja je najmanje primila golova u HNL-u. Tako da, ako ti već nisi imao tu kvalitetu neku, ono se poklopilo one sezone da si imao i obranu i imao si napad gdje je Mjere zabio 17 golova i to je rezultiralo i sa pozicijom na tablici. Međutim, mislim da Osijeku treba jedan kvalitetan trener. Stjepan Tomas, ne želim ga otpisivati, ali smatram da nije to. Da nema taj gard, da je premekan i ne znam, vidit ćemo. Ja ne znam ali on potpisao ili samo do kraja sezona. Godinu i pol dana. Nažalost, to je do kraja iduće sezone. Da, nažalost bio je nekim planovima, ne znam iz kojeg razloga za Osijek. Ja sam mislio da će biti privremeno. De mi reci, kao navijaču Osijeka, što misliš o tome da se vrati Zekić? Pa, evo sad si rekao trenera koji ima sve ono što sam bio nabrojao. Autoritet nad igračima, koji je, ajmo reći, ako ćemo pribrojiti to autoritetu, strog i koji sigurno može biti autoritet jednom Caktašu, Lovriću i takvima. I uz to već ima iskustvo i meni je Osijek igrao najljepše kad je bio Zekić trener. Nanizao se, to jest bio je niz rezultata loših, ali okej, pa to svi treneri imaju. Mislim, čemu to stalno? Znači, odigrao si, on igrao jedno vrijeme loše, oni su ga smijenili. Ili je sam otišao u stvari, sam je otišao. Jel misliš da je to trošenje trenera ako se njega dovede i ne daju mu se novci za prava pojačanja? Normalno. Trošenje njegovog normalno kvaliteta. Ali ono što bi Zekić trebao bi imati ono što je imao i Bjelica. Odrešite ruke da može dovesti kog želi i može se riješiti koga želi. Misliš da se to može napraviti u trenutnom Osijeku? Pa može, zašto ne? Mogu i za neku lovu prodati i dobro zaraditi, vratiti lovu, pa s osnovnom to lovu kupiti 3-4 bolja igrača nego, razumiješ? Jer smatram da opet i prodaja Mjerez, ako će biti dobra lova, u zamjenu za 3 dobra igrača, zašto ne? Mislim, iako Mjerez je stvarno klasa i pokazuje, on je klasa i za Dinamo, jer igrač takav kao on, koji stalno stvara pritisak protivničkoj ekipi, trči svih 90 minuta, nešto kao Ivica, podsjetilo me na Ivicu Olića. Ivica Olić je takav tip igrača koji je stalno, znači pressing radio na obranu i išao okolo 10 puta, samo što ovdje imamo, to je žalosno za gledat malo, da on vija i sad recimo ode na desnu stranu gdje se stvara pritisak do out linije recimo, ekipa stoji pozicionirano, niko ne stvara pressing, ne pomjeraju se i ne pomažu mu da stvore pressing na toj strani, nego oni stoje zonski na svojim pozicijama. Pa to je sramotno. A čekajte, on se ubija, ti stojiš i gledaš kako se on ubija i to je to. Kao. I on se potrošio čovjeka, ti ćeš laganini. A to je ono što sam ti ja rekao da Osijek, što smo pričali. Oprosti sad što je vidjeli smo, evo, možemo nebrojno vidjeti svjetske ekipe, evo, Barcelona, da sad opet ne realne, nabrajam, sve ekipe, evo, recimo ove top klase, mislim. Kad jedan igra pressing, svi igraju pressing, pa nema djelomičnog pressinga. Da, ne, pa uvijek imaš igrača koji je okidač za pressing. To je, na primjer, Luka Modrić u hrvatskoj reprezentaciji. Tako je, da. Znači, Luka Modrić, ali kad on krene, svi idu u pressing. Ne, je. Luka Modrić, kada smo mi u fazi obrane, je, znači, napadač je lijevo ili desno od njega, je Luka Modrić je taj koji gleda igrača s loptom. I uvijek se trepa, hrvatska riječ za trepa. Hrvatska riječ za trepa, kak se kaže? Ne znam. Dobro, nije bitno. Uvijek se trepa uvijek se trepa igrača, bočnog igrača i stvara se presjek na bočnom igraču. Luka Modrić je taj koji znaš šta je, to je ono kad mi gledamo NBA i tak to. Da, i onda više ne znaš zapariš Hrvatsku. Kako se kaže trepi jebote na hrvatskom? Dobro, uglavnom. Dobro, nije bitno. I znači to je Luka Modrić. Osijek to nema. Osijek nema igrača koji kada ti povuče pressing, da svi ostali izlaze van, da se cijela obrana, da se pomiče gore sa veznom linijom.
nego Ali to što si školstvo, ti ali rekao. to bi trebali igrati. Pa trebali to bi, učiš, ali nemaju to to. učiš u kadetima, juniorima, kako se, znači kretanje ekipe tokom obrane. Ali Znači, nemaju ako to. jedan Nažalost, igrač nemaju izlazi to. u pressing, kako se pomjera ekipa, oni bi se trebali pomjerati. Mislim, to sad objašnjavati ovdje glupo, pogotovo nekom da objašnjavaš ko je profesionalac i prima novac za to. Sramotno, žalosno, ne znam. Znaju igrači koji poluprofesionalno su igrali nogomet i amaterski u nižim ligama, a ti možda i znaš, a ne želiš. Znači, To je stvar nije dobro, momenta. meni nije dobro kad ja u profesionalnom nogometu vidim da napadač sa jedne strane trči na drugu stranu da on radi pressing. Brate, to Zato se što ne ona je radi na drugoj tako. strani. Da, ali brate, to se ne radi tako. Pa ti tak Ne možeš radi se izdržati tako, 5,5 minuta Normalno. profesionalnog Uglavnom dva nogometa. napadača se uvijek pomjeraju, ako jedan izlazi u pressing, drugi, ako govorimo o dvije isturene špice, drugi iza leđa i opet ide u A pressing ne na da on centralnog. mora raditi pressing, znači on je na desnoj strani i on mora Ne, raditi to je pressing sad- na lijevoj strani. Ali nevjerojatno, meni je fascinantno već, ako sad to vidimo, znači vidimo kod Mjereza, nevjerojatno je koliko on može to. To je fascinantno. Da on može bezbrojno puta i ne pokazuje da je frustriran, pazi. To mi je super kod igrača. On nije frustriran, mogao je biti frustriran i prigovarati. On nikom ne prigovara na terenu. Je. To se Ali vidi znaš u šta tome. mi je isto nevjerojatno? Ja sam 100% sam uvjeren da to što ti vidiš na tribini, to trener isto vidi na klupi i on realno to 99 puta bolje zna nego ti. Znači čovjek se školovao, najbolje- zato igra Sam profesionalno malo, nogomet, ali on zna dva to. put gleda tu utakmicu. On Da. gleda analizu te utakmice. I Oni zna to to. gledaju. Znači nije I samo oni da on to gleda sve tam s znaju. terena. I oni i dalje, mislim kad gledaš igru Osijeka, evo, unazad zadnja 4 trenera, sva 4 trenera ti realno nisu imala veznu liniju i uvijek se išlo na nabijanje i ispucavanje lopte na Mjereza, pa na druge lopte šta se pokupi napravi. I to je ok način igre, ako ti nemaš vezu. Mislim, dosta klubova u Europi igra na druge posjede. To u Hrvatskoj se to smatra da je to ne znam. Znači, ljudi drugi posjed u Hrvatskoj ne poznaju. Znači, to je užas. Ali zato Znači, su- ljudi u Hrvatskoj općenito misle da je svako izbijanje lopte van Bez veze, da. ali moraš imati igrača za to koji zna dati loptu tako. Nije to Moraš sam i nabiti moraš loptu I, i ne svijeću nabiti I takve isto stvari. tako, taj napadač, Bruno Petković, na primjer u Dinamu, ok ako on osvoji taj duel, ali njemu nije primarna stvar isto osvojiti taj duel, nego je primarna stvar Izgubi da. ako i protivnički igrač osvoji duel, primarna stvar je da tvoj igrač bude prvi na toj lopti. Na toj lopti, da. Znači, to su drugi posjedi. Ali nema oni, to je ono što nije napravljeno da se kod nas, da se očekuje. Ti ne možeš na izbijenu loptu, ako ćeš očekivati da će Petković spustiti loptu, ti moraš očekivati da će ta lopta doći kod tebe. Barem da imaš 3 igrača oko sebe, znači, razumiješ, u toj zoni koja gore, a ne tebi lopta ide gore, bubom na 20 metara protivničkih, a ti stojiš na 35 metara Ali svojih. to Pa Dinamo kak bi ti ima u dobio? Ligi prvaka. Molim? Tipa. To Dinamo ima u Ligi prvaka. To Dinamo ima u Ligi prvaka i to je već par puta pokazao, ali što hoću reći, ne mogu to sve ni igrat. Recimo, Ne moraš imati... moraš imati igrača koji ima moćan da to napravi, Da. poput Mjereza, poput Petkovića, poput Livaje. Čak ni Frigan nije taj tip igrača, tog klasičnog centrafora gdje će on spustiti loptu, niti ima visinu u stvari, ako ćemo gledati. Ali- Niti ima kilažu. Niti realno. kilažu, da. Znači, govorimo sad o tipa igraču Ibrahimović. I tipa igrač Dado Pršo i tako. Ne govorimo o igračima, ne znam sad kog bi izdvojio. Neymar. Pedri. Pedri, Neymar, jel eto. Tako da, ajde se vratimo opet na Osijek, jer bila je Pro Europa i to sad, tu pričamo nešto. Opet ću ponoviti Osijek. Po svemu prikazan, glupo je možda reći u odnosu na Rijeku, to što si rekao, jesenski dio sezone i proljetni dio sezone, jedni su igrali ovo loše, drugi ovo. Po mom Osijek je zadnje 2 sezone jako loše prošao u Europi i kad su imali super ekipu i kad su imali Bjelicu kao trenera, izuzev ono s Bazelom, tu su čak mogli proći, to je bilo ono stvarno napeto. Mjere za tad pogodio stativu. Da, ali Onaj šut. izuzev toga na stranu,
najbolji uspjeh zapravo je pod Zekićem Osijek mogao napraviti one sezone kad su ispali od Austrije Beč. Tu si Kad imao, su dobili PSV. da, kad su dobili PSV-a, to je stvarno šteta za Osijek. Ali ove 2 sezone nazad od ovih CSKA Sofija. Sofija, od njih ispast i onda od Kazahstanaca gdje je najbolji igrač 35. Da, ti si 2 puta ispod CSKA Sofije, Tako jednom na penale, jednom na jednom penale. su te ubili Da, i ispod si od Kazahstanaca. tako je. Ali, ne znam, gledao sam Bijelo-plavi podcast, na primjer, i vidim da se postavljalo pitanje o tome jel treba Osijek igrati Europu. Mislim, majstore, Osijek ako ne izbore Europu sada, Osijek u idućih 5 godina ne da ne može prismrditi nositeljstvu nigdje. Znači, Osijek odmah automatski ima 1 godinu u kojoj nema koeficijent uopće. Znači, nije bitno hoćeš ti izboriti Europu, ali ti stvaraš koeficijent pobjedama u Europi. Da, Nije točno to. ni Dinamo svake godine kad je ulazio u Europu izborio skupine Lige prvaka ili Europske lige. Unazad zadnjih 5 godina Ali je. Osijek je imao takve protivnike, mislim taj Kizližar, ili kako se Kiližar zove, nemam pojma. A dobro, ali To su, samo malo dođeš tamo, deklasiraš ekipu, dobiješ onakav gol, greška Nejašmića, jel to bio Nejašmić, jel tako povratno golmanu? A vidiš koliko taj jedan gol je značio zapravo. Sad taj dobro, ali apsurdu- to je isto, ali to je, brate, iznimka. Znači, ne možeš ti reći da naši klubovi svake godine gube. Uvijek će ti se dogoditi neka Dila Gori, neki Ma je, Kazahstan. ali- Evo, pa šta reći za PSV? PSV je izgubio od kluba koji se zove NK Osijek. PSV. Ti znaš šta PSV znači u svijetu nogometa. A ne, daleko od Kontaš. renomirani klub koji je igrao i Znači, E, veća je sramota ili PSV-u izgubiti od Osijeka. a ne bi rekao to, nego bi rekao da je manja šansa da će PSV Dobro, izgubiti da, od Osijeka da. nego da će da. Ali ne znam. Pitanje se postavlja, ako Osijek i dobije tu Europu, iako ajmo reći svi su oni tu s bodovima i svi su oni zaslužili kogod da bude 4. pa i 3. Ne znam sad kako će se na kraju završiti. Ko će bolje pokazati u Europi? Samo to. Ja mislim da Zekić sa Slavim Belupom može čak možda i više pokazati s obzirom na svoj taj Dobro, ali Zekić ti je odlazi. Da, dobro, ali htio sam reći na tu defanzivu i taj čvršći malo nogomet. Nego što bi Osijek pokazao. Pitanje je samo šta će se dogoditi nakon sezone i s odlascima i s dolascima. Jer Osijek ne samo što ako želi nešto napraviti u Europi i ući recimo u konferencijsku ligu u skupine, a to bi im bio veliki plus zbog infrastrukture koju su uložili u klubu, razvoj igrača, znači to osim nogometnog stadiona na Pampasu, ti novi tereni, to sve će donijeti neku novu dimenziju u školi nogometa. On mora osim slaganja ekipe za Europu napraviti neki respektabilnu ekipu koja će imati dobru rotaciju. Jer ako ti želiš igrati realno u Europu, ne možeš samo računati na one koji će igrati HNL. Brate, Na 2 fronte. To ne možeš znati po fudbalnom menadžeru. Znači ja kad, da, realno. istina. Znači ja kad igram Europu, brate, meni treba 22 igrača, to jest 20 igrača. Ne. Treba ti 20 igrača, 21 realno. igrač. Dobro. Znači, 21 igrač, ne treba mi rezervni golman. Znači, Treći golman, misliš? Da. 21 igrač mi treba koji može u svakom trenutku uskočiti kada se neko ozlijedi ili kada imaš utakmice srijeda, subota ili četvrtak, nedjelja. Nebitno. Ti moraš imati 22 igrača koji su tu negdje. Naravno, uvijek ćeš imati 3-4 koja iskaču, ali ostatak ekipe mora biti tu negdje. Da. Ja ne vidim da to imaju ni Rijeka, što više, to nemaju Hajduk i Dinamo. Ako govorimo o grupama europskih natjecanja, definitivno Dinamo ima. Dinamo Hajduk ima. nema. Ako govorimo o grupama, znači govorimo o grupnoj fazi natjecanja konferencijske lige, europske lige, lige prvaka, moraš imati neki široki raspon zamjena koje bi, ja mislim, igraš sezonu
igrat ćeš utakmicu usred tjedna. Imat ćeš 3 utakmice u 7 dana, razumiješ? Da. Ti moraš I imati to na početku sezone. Nakon priprema. Osim što moraš imati kvalitetne zamjene, moraš računati se mogu ozljede dogoditi. Da. Znači tu ti trebaju zamjene. Znači ako Osijek nešto želi napraviti, mislim da trenutno nema adekvatan kadar da bi to ostvario, da bi igrao na 2 fronte. Dobro, ajmo na Istru. Osijek smo, brate, ispucali ono. Da, pa dobro, pričali smo o nekim drugim stvarima. Istra, pa šta po tvom? Šta se tebi najviše sviđa kod igre Istre i ono definitivno, ne moram ni pitati, to bi se svi složili, Mate bi se složio da je Garcia jedan odličan trener koji je ukomponirao... Aha, misliš na izjavu? Ne mislim na izjavu Sopića, nego mislim na trenera Istre sad konkretno. Ne, meni se najviše kod Istre sviđa. Jel tu bi se složili oko trenera da je on odličan trener, stvarno je odličan trener i realno sa kadrom koji ima i sa novcima koje ima mi je napravio fantastičan posao. Da. Evo recimo, Istra... on je meni, nije mi bilo jasno, meni je on čak i prvi pao na pamet kad se pričalo o mogućem nasljedniku, koliko god možda to sad zvučalo, mogućem nasljedniku ovoga Čačića. On je bio izvrsna zamjena zbog svog stila igre i ono što može donijeti u Dinamo, ali mislim da svojom kvalitetom on jako može puno donijeti Dinamo. Ne, pa Istra igra pogotovo ideju i tu igru. Istra igra progresivan napadački nogomet gdje ti protiv Hajduka, znači Hajduk ti dođe na Aldo Drosinu, ti izdominiraš Hajduk u vezi. Da, znači Petrusenko i Caceres ti ubiju veznu liniju Hajduka, na kontre si bolesno dobar si na kontre. Da. I ono što smo pričali, svaki gol Istre izgleda smisleno. Znači nije neko odbijanje, neka sreća, nego ta njihova svaka akcija ima glavu i rep. Sad sam ja to te baš htio reći, da imaju glavu i rep i to je jako bitno. Znači, a osim toga imaju jako dobro golmana. I baš se vidi da su dobro vođena ekipa. Kažem, jako im je puno falio Erceg u zadnjih 9 kola. Mislim, to je tako u malim klubovima. Ali što kvalitetan trener napravi. Znači, od igrača koji nije igra u Osijeku. Ja sam mišljen da je dobio premalo. Kad je igrao i kad je i čak i ulazio, on je stvarao velike probleme protivničkim ekipama. Sjetimo se onog gola koji je poništen protiv Hajduka, gdje po mom nije bilo zaleđe Ercega kao povlačili su linije iz kosa, su povlačili linije, a ne u ravnini da je to bilo. Ne znam da se sjećaš tog gola. Bilo ti je nešto kao nogačija, to uopće nisu trebali povlačiti na tu nogu Hajdukovog stopera, na nogu drugog igrača koji je bio bliže golu nego. Ja mislim da se čak i sjećam. Da, Erceg je tu zabio gol u zadnjim minutama, ja mislim. Sad, da li to neki bilo? Ubac bio. Da, ali uglavnom sad neovisno o toj utakmici, sad možda pitao sam te zato što pošto za Hajduk naviš pa rekao možda se sjećaš te utakmice. Ali evo šta je napravio recimo kažem trener od Istre od Ercega, razumiješ? Jednog igrača koji je na kraju jedan od nositelja igre, to jest jako bitna, ključna, ajmo reći, ključan u toj fazi napada. Nebrojeno puta smo spomenuli sad si bio rekao Caceresa, i Mate ga je bio spominjao i hvalio da je odličan, da je sve nas stvarno fantastičan igrač i konstantu ima. I sad su se tu iskočili pojedinci mnogi, i Marin i Hujber i ne znam sad odakle da krenem. Mislim, kompletno su kao ekipa. To je ono što je bitno za ekipu, da budu ekipa, klapa i onda sve štima. A ne, znaš, u Osijeku se vidi da tu nešto ne štima. Da to nije posloženo kak treba i da nema ekipa pravog vođu. Što bi trener trebao biti. Dobro, ja se samo bojim za Istru. Ako oni izbore Europu, mislim, ne znam jel oni mogu se ove igrače zadržati, ali mislim da su i Caceres bojim se da neće i Petrušenko da su oni na posudbi, da to nisu Istrini igrači. Dobro, vidit ćemo. Mislim, ne možemo sad znati njihov odnos prema klubu i da li će se tu nastaviti suradnja. Ali sigurno da Istra ima, ako i uđe u Europu, da ima... Caceres posudba, a Petrušenko je baš njihov igrač. Vidit ćemo. Kažem,
Ti sad ne znam, po tvom, šta ti misliš, ko je po tvom, ko je po tvom najviše zaslužio da bude Pa dio te Europe? Ajmo, ostavit ćemo Rijeku, neovisno o svemu. Ko od ovih, Slaven Belupo, Istra, Varaždin i Lokomotiva po tebi, bi realno gledajući, ali nećeš gledat navijački, ne navijaš nisi navijaš nijednog od ta 4 kluba, ko po tebi je zaslužio? Istra. Najljepši nogomet, Definitivno, to bi se najprogresivniji složio. nogomet. Uz Varaždin definitivno Istra. Fascinantna mi je Varaždin iz jednog stvari, jer čitavu sezonu Varaždin nosi, ne čitavo je bio ozlijeđen ali evo Teklić i Brodić su iznijeli tu ekipu, dva ključna igrača, vidjeli smo i jednom izostanak Brodića šta je značio za Varaždin. Ali ne bi toliko rekao isto Varaždin, jer Varaždin mi ima jednostavno neke utakmice kad se jednostavno ugase. Pa I da, nema zato, ih. zato... A Istra nema takvih utakmica. Istra nema utakmica gdje ti sad dođeš i neko te razvali 5-0. Da. 4-1. I Točno 4-0 gdje to. ti apsolutno ništa ne uspiješ napraviti, bez udarca si na gol, ništa. Jedino koja mi tako pada utakmica je protiv Dinama na Maksimiru, ali ajmo biti realni. Dinamo na Maksimiru. Ne, definitivno to se slažem za Varaždin da ima utakmica kad je... Iako fascinantno. Imamo utakmicu unazad protiv Osijeka kod kuće, Varaždin. Ne tako daleko. Utakmicu gdje oni 3-1 di su odigrali onak netipično za njih kako inače. Jer oni kod kuće igraju puno bolje, isto sam rekao kao i Šibenik. Više su onako domaćinska ekipa i koriste prednost domaćeg terena. I to su više navrata pokazali neovisno i onu utakmicu što su izgubili, ako se sjećaš protiv Dinama, isto 3-1, ali tako bilo. Tu su oni pokazali kod 1-0 dok su gubili značajan broj prilika i mogli se okrenuti tu. Sjetimo se Livakovića obrane, šut sa 16 metara. Znači, jednostavno, Istra igra najkonstantnije i najljepši nogomet. I po tom su zaslužili da izbore Europu. S time da bi isto rekao da nešto sam htio reći. Dobro. Bilo ti na pameti otišlo. Da. Da, evo ovako, znači što bi ja htio i što mislim da bi trebao da bi se koji zaslužio izboriti Europu su Istra i ne znam. Mislim i Rijeka mi je drugi dio sezone odigrala. Mislim da je Istra jedna, a sad između ove 3 ekipe mi je svejedno. Znači sve 3 ekipe su imali padova, dizanja. U jednom dijelu sezone su igrali loše, u drugom dijelu sezone su igrali dobro. No. Tako da su mi te 3 ekipe, Istra mi je nekako bila konstantna. Ali dugoročno je Istra, kad unazad gledamo dugoročno, je Istra zaslužila svim do sad pokazanim partijama i ono što je već duži period pokazuju na svom terenu, a i u gostima nisu isto nimalo lagana ekipa koja će samo raširiti ruke. A ono što mi logika govori... Vidjeli smo na Poljudu Istru. Da, a ono što mi logika govori ko bi trebao ići u Europu su nažalost Rijeka i Osijek. Da, ali... Po novcima... Ajmo reći da griješimo. Da, to je, ali... Po novcima, po prijašnjim godinama, po statusu kluba, po svemu ostalom su Rijeka i Osijek. Je, ali kažem, treba i za hrvatski nogomet gledati za ko bi bio, mislim, ne znam, možda je... Ne, to pričam zbog hrvatskog koeficijenta, što mislim ko bi mogao najviše doći u Europi, najdalje. Da. S obzirom na protivnike koje će onda imati. Da, ali... Rijeka i Osijek. Zbog koeficijenta jer Istra realno, znači Istra i Varaždin neće biti nositelji nikad, jer nikad nisu igrali u Europu. Da. I ti odmah od prvog kola imaš teškog protivnika koji ali to mi malo nije fair, to mi nije nekako, mislim nisam sad pravit ću se ja pametan, ali treba to nekako drugačije koncipirati. Apsurd je da vidimo od Hajduk. Ajmo se vratiti na prošlu emisiju kad si sam rekao, apsurd je da vidimo u pretkolu Europske lige da Hajduk igra sa polufinalistom prošle lige prvaka. Apsurd je, ne, a znaš šta je još veći apsurd?
apsurd je da je tebi teže ući u konferencijsku ligu, Da, u grupe, zbog- nego proći grupu. Tako je, da. I to je Znači, fascinantno. Hajduk prošle godine, da je prošao Villarreal, bi bio u drugom potu konferencijske lige, u izvlačenju grupa. Nevjerojatno. Drugi pot. Znači, prolazak skupine ti je 70%. Da. A izuko si ekipu Koja može osvojiti koja konferenciju. može osvojiti konferencijsku ligu. Da. Samo je pitanje jel želi. To Da. se isto postavilo pitanje jel njima to treba Ali, dobro, mislim, ja bi najrađe da se gleda po ligi. Jer i to isto što ti kažeš, tipa, sada da, znači, treba biti, iako i to isto kao klubski koeficijent, Dinamo sakuplja svoj klubski koeficijent već 10 godina i sada neko skine Dinama, tipa Hajduk da skine Dinama, da Hajduk preuzima klubski koeficijent od Dinama, zato što, znači da imaš samo ligaški. Ne razumijem šta hoćeš, da razumijem. Kao što i Koeficijent, postoji ligaški koeficijent Da, o za- broju ulazaka da. klubova u... da tako imaš i ligaški koeficijent za nositelja. I isto bi ukinio bi ligaški dio natjecanja i to jest Championship 5 i običan 5. Znači to je meni A ja ne znam totalno što je glupost. UEFA dobro donio. Evo, jedina stvar koju je UEFA uvela, to se tiče sad same igre, ne tiče se sustava natjecanja, je gol u gostima. Ja ne znam šta su oni od promjena. Meni je to super. Meni je ono apsurd bio da ti zabiješ jednako broj golova, ideš dalje zašto si u gostima zabio gol. Dobro, to je istina. Ali ostalo, ja ne znam značajnu promjenu u UEFA u svojim natjecanjima da je napravila, da je to bilo svaki put kad oni rade taj neki sustav i to neko bodovanje, to izgleda sve gore, čovječe. Pa sad ova, znači, Ok, Ligu prvaka nećemo dirati, on je standard već brate, godinama, ali ova Liga prvaka sad što će biti Što će biti Davidi? od 2 godine. Isuse, majko Bože. to je to tako. Znači, ne to znam. će, Ne znam na ali kom to na nema, mlinu. ali ta Kome Liga na prvaka mlinu? nema nikakve, ali, brate, to nema nikakve jebene logike, ali nikakve. Znači, gdje su, ti radiš kao ligu sa 36 klubova, gdje neće igrat svi 32, međusobno, 32. 36. Aha, misliš za... Sad ovaj novi. Aha, ja sam mislio na ovo. Dobro. Znači, radiš, znači nećeš više imati grupe, nego ćeš imati cijelu ligu. Da. Prvih 8 će ti ići direktno, Znam, i opet idućih rade. 16 će ići u play-off. I isto ti je i o tome hoćeš ući u play-off, ti zavisi kako ćete postraći drijep. Pa da, Doslovno. možete ono... Evo, znači mi sada u Football Manageru, ja igram sa Hajdukom, Fred mi igra sa Osijekom. Ja sam 22. klub svijet Europe, on je 23. Ja dobijem sprdačinu od protivnika, dobijem Anderlecht, Valenciju, Borusiju i Liverpool, dobijem Nica i još neka 2 ovakva kluba. Znači niš posebno. On, koji je klub iza mene po koeficijentu, PSG, Newcastle, Liverpool, Borussia, Valencija, Nica i Sparta Prag. Aha, ti si Mönchengladbach dobio, ali si rekao Borussia pa mi nije bilo jasno. Ne, isto smo dobili. Aha, isto ste. Borussiju. Znači, on dobije 3 puta teže protivnike nego ja, Iako je iza tebe. iako je samo jedan Jedan iza mene, pa opet, dobro. iza mene. I ja mogu lakše ući dalje jer je mene postraš drijep. Znači, Pa to nema po istom nikakve principu logike. je ovo rađeno. Kao neki koeficijenti nešto, a ne znam gdje mi to vodi. Meni osobno, opet napominjem niš protiv Srpske lige i svega toga, ali ima 2 predstavnika u natjecanjima za Ligu prvaka, za najjače natjecanje. Gdje neke... Jedan direktni. Jedan direktni i jedan kvalifikacije. Po čemu? Kakvi su njihovi protivnici? Kakvu oni ligu igraju? Realno. Je li Partizan sad drugi uopće? Nije Partizan drugi. Partizan je... Bačka je druga, Da. tako? Nebitno, sad nećemo o njihovoj... Bačka, Čukarički. Da.
O Superligi nećemo sad pričati, tu smo da HNL-u, ali hoću ti reći da sad već kad smo se nadovezali na to sustav natjecanje, nisu mi stvarno jasni ti koeficijenti i ta raspodjela na kojoj osnovu neko dobija nekakve protivnike i stavlja ih u isti pot, to jest u isti žrijeb u ovom slučaju. Tako da, ali eto, ajde iz toga sad smo se uhvatili Evrope, oboje smo se složili da je tu Istra možda najviše zaslužila. Htio bi još da prokomentiramo ono što si rekao, Dinamo i Hajduk pojačanja, jer kad bi sad išli sve ekipe i kom fali koga, išli bi u nedogled, gdje će ko otići, ko će ostati, to je sad već pitanje. Može, u ove emisije ćemo prva dva, pa onda kada vidimo ko će izboriti Europu, možemo i za druge isto klubove, šta im treba i fali. Šta ćemo prvo Dinamo, Hajduk? Pa možemo prvo Dinamo predom. Ajde. Dinamo pa Hajduk s obzirom na znači Dinamo. Šta po tebi, smatraš da Bruno Petković ima koliko godina? 29. 28. 29. Smatraš li da on, nije li malo kasno da osoba u tim godinama iz HNL-a ode da napravi neki sad iskorak u karijeri? Ok, imao je to svjetsko prvenstvo iza sebe, ne bajno tako utakmice koliko je imao, ajmo reći, bio produktivan u tom smislu da nas je odveo u to polufinale. Smatraš li da on, kak bi rekao, može ikakav iskorak sad u ovim godinama napraviti? Jer kad nekog sad gledište ozbiljno kluba u Europi, kad bi neko rekao, ali šta, mislim, sad tebi menadžer dođe, ali hoću ti reći ono što Andy Barr rekao, mislim, ozbiljan je problem ako igrač hoće napraviti iskorak u 25. 26. godini, ali već razumiješ, mladi igrači već, ako ćeš i nešto vrijediš, u HNL će ti biti neka odskočna, da ćeš sa 23 godina otići već van. 24. Takva je liga i možemo mi koliko hoćemo, mi nismo Premier liga da se razumijemo. Da, razumijem. Dobro, ali koliko i vidim, mislim, nije to neka odskočna daska, on bi išao u Tursku. Da, pa zato kažem, da li može li on i dalje napraviti neki iskorak da ga još uzme kao recimo tipa Villarreal, ko što hoće Livakovića ili Livakovića, pa opet za golmana nikad nije kasno, golmani mogu braniti. Ne, za njega ne vjerujem da može takav neki iskorak napraviti. Da sad igra u nekom top evropskom klubu, mislim da kod Brune Petkovića tu pogotovo igra ulogu voljni moment, da on jednostavno nema voljni moment da igra u najvećim evropskim klubovima. Isto kao i Marko Livaja. Ista stvar. Da. Znači, iako navijam za Hajduk, znači ista stvar kao i Marko Livaja, tebi ne može, znači ti sebi u velikom evropskom klubu ne možeš dozvoliti da tebi napadač pretrči sve ukupno 5 km utakmice. Normalno. Ne možeš si to jednostavno ne računajući hodanje. Znači, da, znači voljni moment uvijek treba postojati u velikim europskim klubovima. To definitivno. Pa neko ko će stvarati, kao što kažemo, obrana se igra od napada. Da. Neko ko će stvarati presik, on nije takav igrač kakvog zahtijevaju velike ekipe. Vidjeli smo i Arsenal kak igra taj visoki pressing i napadači njihovi i kako se igra, da sad ne izdvajam klubove neke europske. Ali s time da bi izdvojio da je najveći gubitak koji Dinamo može dobiti ovo ljeto je odlazak Brune Petkovića. Pa to je mislim, zato sam i pitao je li iskorak, je li to potrebno, ako ga mogu platiti koliko ga može turski klub platiti. Ne znam, je li to uopće ikakav iskorak. Ali oni ga kao ne žele platiti. Znači on sad ima 800,000 eura. A druga stvar je, što sam htio te pitat, ja tak smatram, ne znam jel smatraš da je ovo, da definitivno Ivan Nušec mora otići iz Dinama, jer ako sad ne ode, ne znam kada. Šutalo svakako. Šutalo, ali Ivan Nušec isto. I realno, gledajući igrama i svemu, ne znaš kako će mu se, pogotovo odlaskom ovih igrača, kako će mu se poklopiti da će igrati iduću sezonu, to je prva stvar. Druga stvar, mislim da ako ga žele utopiti mora. I to i definitivno da dobije na reprezentativnu, dobije priliku reprezentacije, ali to mu je isto jedan od... Tipa da mi ode u neki Leipzig. Tako nešto, o tom i mislim. Negdje kao što je Olmo napravio, recimo. Da, negdje u Bundesligu gdje se igra dosta dinamični nogomet. Mislim da bi to njemu odgovaralo, jer je on dosta dinamično krilo. A gledaj, mislim da bi se on uklopio u engleski nogomet, vidjeli smo ga i protiv West Hama, njemu leži to, ali to što ti kažeš, Bundesliga bi mu definitivno više ležala. Ja mislim da bi Bundesliga najviše ležala od svih liga. Da.
Jer brzi nogomet... Španjolska mu neće odgovarati. Ne, ali Njemačka liga, znači brzi nogomet na kontre, gdje se tebi uvijek izdvaja krilo. Tako je, da. I njemu Znači, tu on dolazi uvijek ili na šut ili u dribling. To definitivno, to se slažem. Kažem, a ovo moje pitanje, da, to mi je ono, stvarno ako Dinamo ne želi produžiti s njima, a ja kažem, ako već neće napraviti neki iskorak u karijeri, ja ne vjerujem da će u 29, 28, 29, koliko god, 30, nebitno, to je već kasno za neki pravi iskorak. Jel bi on bio, ako ode, plus što je otišao, mislim, on neće dobiti lovu neku za njega, ili će zapravo biti veliki minus s tim što će on otići. Ili on želi, Veliki to minus. ne znamo isto. Znači, meni je Jel to... on želi otići ili bi on htio ostati, ali ovi ne želi dati on lovu? bi htio ostati, znači on trenutno ima 800.000 eura plaću, on traži 1.200.000. Mislim da Dinamo to ne bi trebao biti problem, ali... On traži 1.200.000, da se razumijemo, Dinamo treba rezati neke troškove, to je rekao i Šimić, ali ne možeš rezati troškove na najboljem igraču. Znači režeš druge igrače. Definitivno, da. To što ćeš ti njemu dati 400.000 eura veću plaću, šta je realno za Dinamo 400.000 eura? Toliko ti ima rezervni stoper plaću. Jedan Teofil ti ima 800.000 eura, pa ti... Jer tu su pa neki ti drugi ne igra. treneri krivi koji su Ne, dogovarali. naravno, ali Teofil Tako ti je. ima 800.000 eura, znači on ti sad odlazi, imaš 800.000 eura više u banci nego što si imao prošle. Tako da mislim da bi Dinamo bio veliki kiks. Ali ja mislim da Dinamo može tek slagati kuće. ekipu kad vidi ko će otići. Ovak napamet raditi i vidite ono što ima od mladih, da ukomponira, mislim, pričali smo prosjek ekipe 27 godina za neki idealni europski nogomet, gdje sve ekipe tu imaju neki prosjek 27, jer ne možeš igrati s ekipom prosjek godina 21, 22. Bilo bi to malo nakaradno da igraju juniori skoro. Jer evo, meni na primjer, meni nije realno da ti sa Brune Petkovića, koji je reprezentativni napadač, da padneš, koliko god Matija Frigan bio dobar, da padneš na Matiju Frigana. Znači, Matija Frigan je igrač... Ali trenutno nije kaliber koji može u Europi pokazati. Matija Frigan je igrač koji trenutno igra dobro za Rijeku. Njihov najbolji igrač. Matija Frigan se treba još puno razvijati da on bude blizu najboljih napadača lige. Realno. Dobro, mlad je, mislim. Ne ali treba očekivati od njega. Je odličan. On ti treba biti drugi napadač. Točno koji to, će on, znači koji će se razvijati u HNL-u. Neće se on razvijati u Europi. Ako je Drmić bio drugi napadač koji je došao sa iskustvom i bio najbolji strijelac Rijeke, razumiješ, i neko koji je igrao u Europi, u Bundesligi, i, onda ne znam šta možemo tražiti. To mislim definitivno nije da im bude prvi napadač, a da se riješe Petkovića zbog 400.000 eura. Ali dobro, ajde se nećemo sad tu stati, rekli smo Ivanušec, ja vjerujem da Ivanušec to, Livakoviću nikad nije kasno kao golmanu. Mislim ali da će Livi otići. Ali s obzirom da je imao svjetsko prvenstvo iza sebe i da trenutno može možda uzeti neki bolji klub. Mislim da će Livi otići. Livaković, da, to ja mislim i smatram da će Ivanušec otići zato što mu je vrijeme da ako želi neki iskorak kasnije u karijeri nakon nekog sad kluba napraviti, da mu je sad vrijeme. Mislim da će Livi otići ove godine, iako ono što sam vidio da ga želi Manchester United, to uopće ne razumijem. Da, dobro, i vratio bi se još na... Znači, ne razumijem iz pogleda Manchester United, da. Jer ti zamjenjuješ De Geu, koji ti je realno bolji golman od Livakovića, imaju iste probleme. Znači, Manchester, izlazak van na loptu, Manchester traži golmana koji zna igrat nogom. Livaković ne zna igrat. Da. A dobro, toliko nogom može on još to, ali ne zna pod pressingom igrat. Ima taj i dalje boljku tog izlaska na loptu, ali je daleko do toga da on nije ne bi rekli da on nije golman za tu scenu, ali ono što si ti rekao, Manchesteru, da li je Manchesteru to potrebno s obzirom na sadašnju situaciju, potreban im još neki bolji golman. Da. Ali, znači, tu bi se složili oko Dinama, tu bi zaključio priču, svi znamo o odlasku ta 4 igrača i šutalo, sad ovisi. Još bi isto rekao da jednog igrača Dinamo ne smije prodati. To je Josip Mišić. To definitivno, to ne želim ni pričati o tome, jer ako to naprave, onda stvarno Šimić i ekipa bi se trebali skupiti kofere i otići kući. Znači, po meni su Josip Mišić i Bruno Petković dva najbitnija igrača Dinama. Ali sam malo riješio si se, otišao ti je Ademi, sad ćeš još Mišiće, pa onda možeš, nemamo o čem pričati. Ali što sam ti htio reći, šutalo još da te priče špekulacije oko odlaska. Da, rekao sam namjerno, s obzirom na ono, sjećam se.
koliki je izgleda njegov odlazak? Po meni je on bolji 80%. bolji stoper od 90%. Brazilca i od... Da. Da, Ja mislim da je ajmo se 80-90% da će Josip Šutalo otići ovo ljeto. Jer realno prerasto je HNL. Da, definitivno. Znači prerasto je Prerasto HNL. ga još prošlu polusezonu. Bez veze ga gušiš u njegovom razvoju. Ako ti dođe Arsenal, zadržati ga neš sigurno. Definitivno. Pa i on će htjeti otići. Pa nema šta, niko lud ne bi razmišljao o ostanku u Dinamu ako te Arsenal želi. I želim te još pitati, vidim da se pojavila kao mogućnost, to jest na Twitteru se piše. Da će Stjepan Tomac dobiti otkaz. Da će se Mislav Vošić vratiti u klub. Koliko ti je to realno? Pa ne znam, s obzirom sad da je Southampton ispao iz lige, ne vidim neku zapreku. S obzirom vjerujem da je imao klauzulu neku, to jest da je imao ugovor u slučaju u slučaju ispadanja u Championship, da mora ostati u klubu. Da, nema. A ne znači znam, jedino ako ga prodaju. Da, ne znam koliko je to izgledna šansa prije da će Oršić otići u neki drugi klub, ne mora biti u Premier ligi, u neki možda isto lige Peticelsa. Pa prvenstveno mislim da... Ali oni su ga sad upropastili, realno gledajući, mu nisu dali adekvatnu priliku. Koja je njihova bila svrha dovođenja Mislava Oršića? Zašto su ga dovodili? Ili je neko isforsirao iz Dinama? To ne znamo. Da ga oni možda toliko nisu htjeli, ali ajde uzet ćemo ga, ono znaš. Da. Ne znam priču, cijelu pozadinu, ne znam niko to od nas, to samo oni znaju. A ja bih se još dotaknio, s obzirom na vrijeme, Hajduka. Šta misliš o Hajduku? O Hajduku, o transferima, ko će otići, ko će ostati i znači, kog bi volio vidjeti od HNL igrača iz klubova tipa Šibenika, Šibenika, Istre, ovih ekipa. Caceresa. Još nekog možda? Caceres. Neko krilo, iako nisam siguran da se to može naći u HNL-u. Znači ti sad već vidimo SMS poruku koju šalješ Leki da je Caceres prvi na listi. Znači Caceres meni top igrač. Da, meni isto, da. A neko krilo, iako kažem, ne vidim da se krilo može naći znači neko ko će biti pravo krilo, a ne da ti mlakar igra. Evo da će Osijek Kristina Lovrića. Iskreno ne vidim to pravo krilo u HNL-u. Mislim da će se to morati vani tražiti. Da. I mislim da ti treba koliko su izgledni, s obzirom da je pokazao dobre igre Mikanović, smatraš li da možda će Mikanović otići u neki klub, naprijed neki iskorak u Europu? Pa ne znam, koliko on ima, 29 godina. Da. Mislim, ne znam, ja bi ga zadržao. Govorimo o klubovima isto. Ja bi ga zadržao, jer kao što smo rekli, ako želiš igrati Europu, moraš imati 22 igrača. Da. I onda će ti tu rotacija biti Sigurd Mikanović, što mislim da je fantastično na desnom krilu. Moraš dovesti lijevog desnog beka, ne, desno krilo. Skužio sam. Moraš dovesti lijevog beka, zamjenu za Meljaka. Mislim da svakako moraš dovesti golmana. Mislim, moramo se, ako će Dinamo Hajduk konkurirati, da oni moraju dva ozbiljna stopera naći. Koja će, s obzirom, može dobro, meni je Avazijem dobar stoper. Fero može pokrivati taj dio. Meni je Avazijem dobar stoper. Šta god neko kaže. Dobra, ali ima Avazijem, Elez. Ali ne može stoper, kod stopera se vidi, kod dobrog igrača se vide te oscilacije i svaka greška se vidi, nije kao recimo, ti kao napadač ako izgubiš gore loptu, a zabit ćeš gol, zbog te izgubljene lopte nećeš govoriti, razumiješ, moraš imati tu sigurnost nekog igrača koji će uljevati to. Ne kažem ja da on nije čvrst i da on nije jak na skoku i sve to stoji daleko od toga. Ali ima je takvih, vidjeli smo kroz sezonu kardinalnih grešaka u kojima je on bio zaslužan što je Hajduk izgubio utakmicu. Dobro, i s time da se razumijemo. Preusmjerio utakmicu. Ako se otkupi Avazijem, što bi se moglo lagano dogoditi, jer je Leko izjavio za Avazijema da je on moderni stoper kojeg on želi. Dobro, iako pod Lekom on sad malo bolje igra, ovaj dio, u početku ima 2 kiksa, 2 utakmice za redom. S time da mislim da je 2 milijuna eura velika svota za njega. Da bi se moglo to ispregovarati na milion. Da, milijun je već nazovi ti u Portugal pa ćemo dogovoriti. Milijun je već ok. I onda ti na stoperima imaš Fera, Avazijema, Eleza. Ljudi zaboravljaju da je Elez ozlijeđen cijelu godinu. Da, cijelu godinu. Eleza i razvijaš Vuškovića ako ti ostane. Vušković. Ali ja bi bolje prodao Vuškovića, ono što si ti rekao. Pa kupio kvalitetnije igrače, mislim više kvalitetnijih igrača. Ali za Europu i za neku širinu, kako bi naši susjedi rekli, dijapazon,
Treba nam, postao sam Hajdukovac, treba Hajduku barem 4-5 igra, 5 igrača koji će biti barem recimo 2 vezna, Ivane napadač Vrime. i 1 stoper. Molim? Ivane Vrime. Da, Vrime Ivane. Bog te, pa Tako. bolje mu je igrat konferencijsku ligu sa Hajdukom nego s Tottenhamom. Da. Tottenham vjerojatno neće ni izboriti konferencijsku ligu. Ali eto, znači, Livaja ostaje u Hajduku, a A ne, ko je napisao? Sportske novosti. Da, ima od Došla ponuda iz Turske, evo, Sad će on Markan ići, odlazi. Nema niš bolje nego Tursku. Nek da bude kod kuće sa svojima, što je isto Andy Bara rekao sad, neka će Livaković, iako može dobra ponuda, računate, ali dobro, ja tu imam obitelj i za 200 tisuća eura više mislim ne isplati ići tamo, ako primam već bubam sad milijun eura, zbog 200 tisuća eura neću ići tamo ako imam tu obitelj, razumiješ, to moraju biti ponude koje će te privući, pa ćeš reći, aj dobio sam umjesto milijuna eura, 5 milijuna Duplo eura više, pa da. ili 2,5 milijuna eura, to je već neka druga priča, ali ja se veselim, najviše se veselim ne čak novoj sezoni nego novom transfer roku. Nemo šta će se tu izdogađat. Ko će svako, ja bih volio da Osijek dovede neke igrače, da se riješi nekih zvijezda koji su umislili da sad napravi se minus par sezona u Gorici, pa nemam ništa. Kristijan Lovrić je pokazao da zna igrat, ali imam zamjerku što su prodali, ne dali na posudbu, ne prodali Endokita. Ali smatram da je super vezni igrač u odnosu na ono što Osijek ima. Osijek ima dobre vezne igrače, ali nema takvog tipa veznog igrača, da se razumije, koji ima tu energiju da iznese tu loptu i da u toj tranziciji prema gore, prema napadačima donese loptu do caktaša i mjere za... Jel, sve ovo je nekako onako sporo i tromo da jednostavno Endokit tu puno fali. I nemoj zaboraviti da on kad je igrao u Osijeku, da je to stvarno dobro bilo. Je. Ono što je bio, dok nije bio ozlijeđen. Ne znam, još za Hajduk bi samo da remiziram, znači pravi golman. Misliš, rezimiraš? Da. Remiziraš? Pravi golman, brat, već sat i po pričam, nije mi dobro. Znači pravi golman, jer realno mi sada imamo uz Malenicu najgori golman, mislim, nije on najgori golman lige, ali golman sa kad gledaš golmane... najgori je shot stopper, ajmo tako reći. Da. Od svih golmana lige, on je uz Malenicu najgori shot stopper. Znači, i to ti čini razliku. Kad Dinamo ima Livakovića koji protiv Gorice obrani 1-1, a tebi Lučić primi gol sa 25 metara u prvi kut. Da. Pa vidjeli smo šta Istra ima super golmana i vidjeli smo šta to znači za Istru. Znači, golman treba zamjena za Melnjaka, znači to ne mora biti ne znam nijekaki igrač. Lijevo krilo, gore. A to je ono što smo govorili koliko će značajan biti odlazak Bijuka, koliko će utjecati na Hajduk. 5-6 igrača. 5-6 igrača, to je ono, ako govorimo o ukupnoj Europi HNL. Da, i to ne moraju 5-6 biti top igrači. Znači neki koji su zamjena, a neki koji su starteri. Da. Ali dobro, trebaš barem 2 dobra igrača, govorimo o jednom veznom možda i tom krilu. Dobro, ako meni sad ovo sa Pukštasom... Ne veznog, htio sam reći jednog stopera i jedno krilo. Da, jer cijelu sezonu pričamo kad Hajduku fali šestica i kako nema izlaska. I evo čuda jebote, spusti se mali Rokas na 8, krova na 6. I to funkcionira. Treba sam pronaći način. Ko bi rekao? Da. Ali mislim, to sam... dobro, nećemo sad ulaziti, mogli bi u raspravu ulaziti do dobro, iako razumljivo je zašto ga nije spuštao, jer je realno Sahiti je bio ozlijeđen. Malo su trebali minute, najlakše ga je gurnit na krilo, tamo neće nikom smetat, neće ga se držati pod povećalom. Realno, ne gledaš njegove toliko greške na krilu. Da, na kraju golovi protiv Varaždina. Razvijat će se i sad ćeš ga spustiti na pravu poziciju. On je pokazao da je igrač koji će, ako ga zaobiđu ozljede i bude imao malo sreće, igrač koji će moći u ligama petice, sigurno. Možda još nešto. Znači, prije, kad je bio završio prelazni rok? Prije 5 mjeseci, 4 mjeseca. Kad je doveden Ben Rao. Kak je to igrač? To je igrač iz druge francuske lige,
taj ne valja ništa. Da, a on već u prvoj utakmici protiv taj Istre. valja, Je li Istra bila? da taj valja, ne bi on dolazio u Hajduk za besplatno. Ko njega Oni dobili dovodi? top igrača. Dovodite mu, dajete mu 4 godine ugovora, jeste vi normalni. Brat, na kraju najbolje pojačanje zimskog Hajduka, prelaza. da. Ne, on je, ja sam rekao, tako da je bila prva utakmica, mislim, protiv Istre, kada je ušao Da. protiv Istre, kad su izgubili ono 4-0, 4-1, 4-0, nemam pojma nija. 3:0. 3-0. Mene ono, mislim da sam ti rekao, ono, da stvarno dobar igrač, ima energiju, brzi okretanje, hoće loptu, traži loptu, nije da bježi od tog da se skriva. Prava desetka. Da, ono, baš Znači igrač... ono što ti je, jer tebi je krova i kod Karoglana i kod Valdasa je krova igrao desetku i Vidjelo realno se, da. to nije izgledalo Nije dobro, jer izgledalo. krova ne može igrati desetku. Ne, Znači definitivno. od njega se Ne. očekivalo da on zabija golove i asistencije. On nikad u svojoj karijeri Ni nije u zabio Benfici nije... golove. Nikad. Da. Znači on je, kak bi se fudbal menadžerski rekli, deep lying playmaker. Deep line play. Brate, i on ti razigrava igru od Da. obrane. Znači isto Da. kao Mišić. A da nema toliki pressing na sebi da može... Ali ista stvar kao ali- Mišić. Ne možeš ti sad, nije Dinamo doveo Mišića i stavio ga na 10 i očekivao da će Mišić zaviti 30 golova Da. po sezoni i podijeliti 15 asistencija. Znači, on jednostavno nije takav tip igrača, ali dobro, hajdučki puk i navijači Hajduka su jedna čudna sorta ljudi. Oduvijek bilo, ima nas svakakih, tako da to što je, Dobro, to znaš što da je- je Leko rekao, u Hajduku te ocjenjuju s obzirom na tvoju zadnju Prošlu utakmicu. ne na a čitavu sezonu, recimo. Da. Uvijek bilo i uvijek će Da. biti. Dobro, eto s tim bi zatvorio u sati, ajmo reći 15, sati 15, jedna skoro pa cijela utakmica nogometna. Produžeci su bili. Produžeci, da. Volio bi jednu temu, jedna tema je, mislim, dosta široka ta tema, koliki je utjecaj Mamić imao na razvoj Dinama svih ovih proteklih godina i hrvatski, to smo već jednom najavili, ali to ćemo kad Matej bude hrvatski stadion i ko bi mogao graditi, gdje i šta. I To ćemo nakon sezone. nakon sezone, da. Tamo će biti pauza Ništa. od mjesec dana. Da. Dobro. Ništa, to je bilo to. To je to, Od nas. ljudi. Lajkajte, šerajte, subscribeajte. Pišite šta ne valja, pišite šta valja. Nadamo se da Zahvaljujemo ćemo se na popraviti. komentarima i dobrim i lošim. Nadamo se da ćemo Ovaj, se popraviti. Super majica, su- by the way, King James. Tako da, vidjet ćemo Biće protiv Denvera. repriza A, misliš Boston? Babla. Ne, Aha. repriza Babla će biti. Babla. Dobro, to je to. Ništa, Bok. pozdrav, Bog.